Bu janagı Rayım Milyon gastницасы. Ушунча имарат куруп, ушундой коймок керек. Жок, мени сатып ал жерде алдым. Ал көчөгө чыгып кеткен аны кайт на исходный. Ордуна чоң лед экран койдук. Лед экран. Анан жанагы заказ кылган тууну 45 метрде, ал 95 метрлик тууну бул жерге коебуз. Жаңы чыкканда ошол жерде айтып атам. Жана ортосун чөп өсүп, бардак болуп жаткан. Ошол уличное освещение коюп, багтар тиги гүлдөрдөгү газондорду себеп десең укмуш болот да. Жыттын карасаң, жыттын кара. Башка адамдар барганыңызда эсиңизде Райым Миллион үйү. Тетиги. Бу Ахмат Келдибековдун үйү. Могу Райым Миллион офиси болчу. Пол мамлекет өткөрүп берди, азыр бизде гарант. Тетактын менен кооздо оңдоп атабыз. кандай болуп атады? Мен аябай кичинекей узкий жол болчу. Барганбызда Односторонний болчу. Булардын баарын двухсторонний жасадык. Азыр вот так, двухсторонний. Көчөгү жакын баштап бакасы ширкече бүтүрөбүз. Могу жер тупик болчу, менде жол жок болчу. Мына жакта тупик болчу, бияка жол жок болчу. Полный снос болуп расширение болду. Аягында бирүү салган, Станыч, могу жерде. Бирүү тиги турган жерге бирүү салып койгондо бул жолду кыш болгондо. Негизи бул жок, жол болчу. Участокты көчүрүп атабыз. Үйдү салып алат. Биз салып беребиз. Эгер госакты болсо биз салып берип атабыз. Баары үйлөрдү берип атабыз да. Госак жок болсо, мурда Госак жок да бияктачы. Аны жок ала албай калдык, э? Жок, арык бар, биякта полип деген. Полип турган менен Ооба, жерден ката турба койдук. Тете анда уже сетке койдулар. Ошондо сүрөттөрдү көрсөтөбүз, как было раньше. И когда работаешь, как получилось. Анан аягында вот это дегенде. Самый оптимальный вариант, зашел в точкагачы, или баннер. Мына биз менен колдонуп атпайбызбы? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Meclis salvalama cemaati çok kanalı kanalda Rosbud Azapot'ta. Dakika durması eksik var mı? Полностью напрямую. Уже всегда. Var mı? Alan bir ölçüden öldürdüm. Beş köprü kurduk mu? Üç köprü. Üç köprü oldu. Orada ne istemiyoruz? Onlar şimdi bağlı. Kol, gül, bağ, burada ne? Taş. Astronomi şimdi.
Soğuğumu жақсы ма? Ассалаумағалейкум. Қандай жақсы? Қандай жақсы? Қандай орын жақсы? Сізге вот. Как под дерево сделал. Венчик. Biriyle mi kalsa aldı? Toprak basar koyuyoruz. Yaktı bir koç. Yak akbilek yıkılıyor. Akılyağı 40 hektar yapıyor. Yıkıyor birbirine çok toprağı saldaysına. Burada atır negizinde öttü de bu atçı bizge. Size rayon sığar biz gorot bizi bu dökülmeydi koçu da. Ben gelip kanca topalım oldu. Açmayız dedi. Niçin açmayısın abi? De usul köprüde 3 önce saldım. Dedekten 3 önce. Bir. Dedekten Yol başında da şu an. köprünün bir sıkasın. 5. koçu. 5, 10 Nacatta. Kalasayla çık oldu. Güzel. Güzel. Екі корпуса частный қара болған да. А вы что? Ей? Пожалуйста. Cihane. İşlerinden beri asfaltlar kazanıp döşöktük. Bunlarda iki lastik al olan olcu da. Aldım, kayıttık. Aldım onu geç. Gazon ektik. Mavi sasvişlerim, işlerim, полностью içine asfalt bastık düşürdük. Cam asfalt. Должен o ремонтный капитальный ремонт. Yok. Bu içinde kosmetik remont oldu. Bu жекеменшік өткерген oldu. Қайтып алып қойды. Ар жағында дағы темір болчу. Бұл эме патология. Ар жағында гинекология, ар жағында радио. Бұл жекеменшік өткерген болчу. Барын алып қайтарып мемлекетке. Марияға. Onun içinde nazarında. Allah'ın var da falan. Burada şöyle diyor. Bu dedi zaborlar bu tüketimlerde onu da aldık. Onu da aldık. Bu da ne öyle rodon böyle. Radon А boşu. bu жерде не мойка? O radon şey koyunda kaldırgan. Ekili kopuz kaldırganda onu alıp koşkanda. O kardiyolog olgun. Bu повышение квалификация olgun. Moğollar çok boyunca asfalt döşedik de. Территориясы прошлой больницы строя роддом. Aa. Ремонт устроили. Bu asfaltlar жаңа döşedik bardığını çok boyunca. Eşitimi yok. Şağı yol boyunca. Elin töreди be. Ha kızım töre. Ha, kılık basın. Maşallah koy. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымдарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Asfalt döşek koyduk. Yeterine çek. Olmuş.
Osun ekiliş kaldırganda kalganların barını alıp koşkan. Вообще büt alıp koşkan. Adam pek yakında alıyor uzaklar hemen yine yine olgan geliyor hocam. Neydi sizden satışçı? Alıyor da aldı. Alkoçu içip bitken ama kaç na исходное. Ya özünce fark olup gidiyor. İyi o şu Moca'ya geçen girip de parkçı. Moca'ya geçen girip. Az parkında. Bir boy var. Az o şeyinde rast burası. O şeyden park başladı. Moca'ya geçen girip de. Kesinlikle yani. Yani Bunlar o. Vardı bu soru. Медицинский факультет. Ya, medfaz. Qanday bu ne olur sala? Bu kafe. Amfiteatr. Amfiteatr. Al o'tganda qancha qishga ko'rib, Bishkekka o'shani olib borish kerak. Drone Bishkekka qilib olsang bo'lmaydi deb. Katta edi, masalan. Bu yoqda kanal, bu yoqda 3 kanal var. Bu yoqda Uvam kanalı var. Bu yoqda Yopaz kanalı var. Bu yoqda Akbura var. 3 kanalın boyunda da. Evet, son bir bu var. Bu yer Jürnece bu var. İyi, bu yerde Nurban'ı nedir? Бэрлер. Здесь 2 гектара земли, но рыночную стоимость где-то 17 миллионов долларов. 17 миллионов долларов. Ben sana sen завозчик. O Чернизм завозит. Bu yakta жилмастерлер көп, еме жоқ та. Zona отдыха жоқ қойшы да. Mola Villos var, zona отдыха. Такая переговорная сам. Вот и мозаика. Кто брат? Это кармашек, это червонец. Ушел пас, догасей, млеким брат, да? Тоқтаған жерге. Yakayıldır. Tutay. Maşarat. Ушул жерден Петимеден баштап алышасыздар. Наржакка чейин полностью кафе, ресторан, магазин, автомойка, гараж, всякие эме демокчу да, жанагы беспорядочный эме жанагындай строительство болчу. Кандай болду, жакшы коёсуз. Все дасыңарбы? Пальчтер. Бар жанында автоматический пальчтер. Чачат. О, это остановка, это парковка. Моя семья, мини-футбольное поле, Муаржага Бура уже. Это канал бойларында дагы барып, суны барып, любоваться этип көрүп отурушат да. Пять лет этой трилар жасап атабыз. Как в Германии. Да. Я вот хотел сказать, что как Европаларда онда барып, буяка стоянка, машиналарын коюшат, автопарк. Буяка ишетет, эдер Куранын бою. Барып, любоваться этип сууну карап, триларын кармап турушат да. 3 гектар жер, деди Акбура. Гараж болчу деген. Qanday garajlar dedi? İyi. Bu adamın kolunu alıp şu koyuyor da bakans gelip de parkta. Yoksa pulkana, malkana, pulkana bitti var bolçu. Niye kana жоқ эле? İyi, Allah. Alıp bak risker bak. Bu yolları çok. Решение болған турбайбы? O çok buna. Aha. Çok koçum. Ekile falan saldı. Kemal istihdam,
arıyor da işte. Конечно. Patsınlar. Biz demeyecek gibi değil mi? Ова, народ у нас едет, едет, Üstüne balık. Ова. Serden var her birin 3'ten 4'ten 5'ten 6'dan her bir yemeden işgallardan bağırıp senasını fikse edip karap durduk da. Ya. GKM'den vardır. Şu adı bu diyina güzel etmesin demçe. Vardır. Balığımız var, şarkman var, mısırımız var. 119. Техники. Kranımız var, ekskavatörümüz var. Şahmanın türleri var, içkiye var, çoğu var. Tamam. Вы сами будете. Ona Независимо ни от кого. все, полный özü teknika. Bardığın her bir teknikaya birden vaziyette zakretler. Her bir teknikaya. Головой. Onu şöyle bunun aslında yeni var. Kanal ötürmek. Kanal. Поэтому мы смогли можно çoğu lit ekran koyduk. Lit ekran. Ona cenab-ı Hak kılgan tuğunu 45 metrede, 95 metrede tuğunu bu yerге koyuyoruz. Bunu tetiği avtobazdan apar koyuyoruz. Вот пока мүмкіншілік. Болады, iyi болады. Bunu tetiği aeroport kalparına koyuyoruz. Жүріп sen. Ала білем. Onu Ол болып тұр бе. motorun Ар жағын мрамор болып қалған. мрамор. Onu da ölçüde bilirsin. Да, мрамор болып. Өзінше мрамор болып. Ол администрацияның бірінші бұяқ жасадым, қоқиға ұятен тегішеге демші. Бұна мұнды жасадым. Қолды кәттен мұндан жасадым. Ем ағылды ұштақты. Бұл уақытта әлбірсе, емесі алдында бітіреді. Арем алтыншы. Дискотека еді другой, спокойно. Жаңағы білесіз бе, Бишкекке кірер işte Isırhata'da rayonunda dege İME'de Farklı İME'de Isırhata rayonunda Bişkek'ten çıktığında yolun ortasında bir yolda İME var, spor var bilesine. Жаңағы көлік кетіп қалған жолды жаңағы О, өсіп кетті. Ошо жер. Қаншақ Тоқмақтың жолында. Тоқмақтың жолында. Тоқмақта. Ошо жерде егер рұқсат бергеніңізде мен тартмаға қылып пойызда оңдай болсаңдар. Оқымыш жерде просто жүрегім өтіп ошо жерді көріп алып ше. Объездныйға жаңа шыққанда Ошо жерде айтып жатамын. Жаңа ортасын шөп өсіп, бардак болып жатқан. Ошо уличный освещениені қойып, бақтардегі гүлдердегі газондарды септесең оқымыш болады да. Просто şu 30 yıldan beri cezasına silakat olmuş. Konumuz onday. O tek şarkma küçüğe 10 tonna konumuz var. Maslı var ama. Cidden karasan. Cidden kara. Bu совозlar. Büyük bardak. Что необходимо, все привезли. Буквально все. Олар бардығы ең қымбат техникалар. O Sany деген ше. дөңгелегіне де гарантия. Öngülüğüne de gelin. Tümüyle bıçakta böyle durğanda. Tüm yapıyorum. 215'li var, 155'li var, 6 aylıklar var, 7 aylıklar türlerini yapıyorum. Hazır tek, ben taksiye de bir boya katı seviyoruz hazır. Yeni o şu, Priton boy şu. Bak, babanız haklı oldu. Bisiklet burada gidiyor, değil. Kentinde 3 park var. Park yapıyor, bazanız mı? Milyat tane ona sormadı. Bu yan karsanız mı? Он делает так, он четверть, а дальше делает, но он вообще страшно. Olmaz. Ya bütün canını koşturmadı be. Hakkala, ya bu var ya. Ova bütün canını koşturduğunu unutmayın. Makbul anakından şunu oluyor da. Sağ olun efendim. Parlamentin. Bu yakta bir
Bu hafta bir kemping 17 yıldan beri yaşayıp gelip üye alıp beri onu köçürdüm. Çok teşekkür ederim. Neyim o köprü aslında bir vagon çıkar olacak. Şu yerde olacak. Buna iyi mi? Karanız buna. Kanday olup kaldı. O zaman sakın değil. Buna 10 para koymasın. Buna. Çapacağım, okumuş tuva. Buna mont oldu bu. Akval tekinde uçuda. Bu жалынат ekan. Ay da kasa cevap. Bu şunday uçuda. Moğollar bağırdı. Şişa uçtaş. Moğollar şişa uçtaş. Takılanmaysın. Yan жағында қар болса, Oo. Bir tembol üstü cevap ağızda. ова. Üstü cevap ağızda. Sağ olasın. Oldu bir an. Torunumuz bu. Böyle selam. Ruslan kanday. İşte bu degen, bu degen makalası. Bozdu. Bu janağı Rayın milyon gazetesi. Usulca imarat kurup şundan da koymak üzere. Ne ayıptım, fiyatını veriyorum. O ayakta da yola çıkar, canım bu, çürüsün. Реабилитация ise. Oğlumdaki ilişkilerin canlar, filmlerin canlar, krallıkların canlar ortası, oğlum sıçın. Bu primat ortası işte. Tuvaletlerin canlar ortası, eşiklerin de parçılıyor. Parçılıyor. Başka haberler kalkanıza yetsiz. Атеге жырғалан жақта көрген жол салынып жатады, кеңейіп жатады ал жерде дағы. Электричество бар жатады. Өзі жаңағы жұртты. Yemeğin yeri ölçü. Kemperi satıp aldı işte. Gelecek. Bunlar çarpmak işte. Böyle silah, gres boçu. Полностью накипит. Заборlarını alıp, planlar töşüp, doroşkalarda koyup, gazon dörtlüğü. Bunu görüntü. Полностью. Bu polu kapital. Moldeler teme uçu. Şöyle steška uçu. Ama yaktan başlamak gerekir mi? Olmuştu. Yaktarın teme uçu. Artlarında da bardak uçu. Artlarında da oturasına gerekir. Bizim şöyle yakışıklar. Ağır var. Bir yanında oldu otur. Bu bir solunumda var. Tepki Ray milyon diyor. Tepki. Muvaffak 55 diyor. Bu Ray milyon ofisi uçuyor. Bol memleket kötü verdi az bizde garanma. Tetapını pozdu onda oturmuş. Ahval Monde uçuda gördünüz mü? Monde uçuda ahvalçı. Şu 40 yıldan beri kalmaya kalganda 40 лет никто не смотрел. На Казахстан Monde неужели не просто жүрегім ауырып bir жетекші келіп bir жерін оңдап қой, bir чайсын. Другой жетекші келіп, либо ошол жетекші 2 жыл қалса, на следующий год да bir чайсын оңдап қой. Постепенно. Нет такого, понимаете, все запущенный, да, қарасаңыз все.
Вот я sizi. Kekke var abi. Kekke var havuz. Ey o şeyin asfalt basıp koymuyor. Bu asfalt basıp. Ne bucağı. Şimdi oraya alacağım. Ne kadar oluyor? Yok ışık yerinde bunu dövüş mü lan? Arka. Аны 20-сында келем, ошондо мы определим. Примерно, да. А так сейчас просто. Да, что, да, посмотрели, что geliriz, görürüz degende. Allah. O жерге токтойсуңар, ага чейин мен асфальт басам, мен асфальт басып, заболот бүтүп, мага басасыңар. Асфальт басылды деп. Ооба, көрүп кетебиз. Асфальт көрсөтөбүз, ага чейин кудай калса, ага чейин Өткөндө кышында кирип көрүп кетип. Ооба, Ошондо көрүп кетсек болот. ага чейин олар бүтүрүп турат бир Кетяктан, год көчөдө асфальт баскан, буягында да бир переулок бар, кыргызым асфальт басып дайлар. А могу иштелер чыгып турган кезге Тапкылар керек болуп. А бұл иштейбиз. Анан үстүнөн баштап кыргып алып, силаж, да? Силаж коюп кетип койгон. Бул жерде дагы минус 2 паркинг, а минус 1 парковка. Вот это чисто европейская. Да. А у вас нет?